Hello guys, I'm Amkel guys YouTube channel ya hina comment akun'wani Khomenyuku Batenga tiva siku rin'wana rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper. so yeah namuntlha it's game time ma swi tiva siku ra game namuntlha hi va khomele yini lani Lawa ni na swiphephana swa 5 kuna xa cry, confused, happy, angry, sad. So ka swiphephana leswiwani i langa xin'we and then loko u langa i cry sweswo ku ta yi ekitela kha i cry ya ku i kha hi byela na mahungu swo fana na sweswo and then i ta swi endla for 60 seconds so lawa ni na xa ku pimapima ku hi nga rhobani cause ni ta kuma un'wani a ku 30 seconds se 60 seconds se hi na xa ku pima xa kona so swi ta swi yime hi ndlela yaleyo hi kha hi tlanga game leyiwani so mo tshama na hina kwalani mi vona ku baby loko a rila ta va kha rilisa ku yini lawa so yeah guys swilo swi kahle kahle swi hluphi ngopfu kahle kahle ku actiwa laniwani and then loko ku langa swa ku u actor yini kahle kahle munhu un'wana un'wana u ti langela leswi hi ta va hi pfaliwile matihlo so ni ta va ni nga ri swa ni ta langa yini swi nga endleka ni langa xilo xin'we kambirhi so mara swi la ni actele ku hambana nga vulavuli xitori xin'we a vulavuli xitori xin'we so yeah mhaka ya kona ku na yin'wana hi yo yeleyo namuntlha a ku na kota a ku na nchumu namuntlha kota hi ta yi vona nga ri khale cause liya ya last a ni yi twisangi kahle kota a yi nga ri liya fair guys yo a yi nga feka no la ku dyoriwa so yeah guys before we jump nkarhi a ri vhena hi ngheni makeni so ladies first ladies first baby yo swi tiva na ka swakudya na ku nyika so ni sweswi okay ta ti vonisa melana angry fane hi koteliwa laniwani hi byeliwa xitori ku endleka yini are you guys ready 5 baby atlek ene a wu hleki 1 minute ya wena sina hela 5 4 3 2 u languta camera 1 go mara leswi vo swi endlaka swi kahle swi ri hasanyi u nga ka u nga dyi xeve hinkwaxo lawani and then ni nga dyi lawani a fanele loko layani ka tinyama letiya ta sikisi wa fanele teki timbirhi a ni ho i nhloko ya munhu ni nga ka ni nga dyi swakudya switsongo mina a fane i ni yimelini hi dya hinkwenu layani wa swi tiva ku mi ni tshama ni kha ni lava ku dya mara wehe tshami nyana u ya sineka hi nyama u nga ka u nga sineki hi nyama wena nga pfuphema na vuswa laya ku hleka yini baby u nga hleki baby na kinga me o nga ekuteni baby wanropa wanropa man ni hleka musi ku actor musi ni me ndi hala ndi behind the scenes boy hi va hi ri koho hi hlekaka qhubeka a swi kahle leswi swi endlaku loko u fane i lava ku hamba i dya i fane i ni yimela na mina ni nga ka ni nga fambi layani loko na hlantswa tiplate wo yi sala i phemaphema xinyama ende ku ri ku yo ni rhuma ku ni ya hlantswa tiplate leti a ti ri ko laya a fane u ni yimelini mara a swi feli leswi wo swi endlaku tolo ni ti famba fridge-ni leyi i ya chela cold drink ivi se vo i chela cold drink hinkwayo i yi nwela kwele loko u vuya lahawani game leta hembisa mavula mara na chela cold drink ya mfana nga vulanga ana hala ku tala xitori yo okay i ma herisa hi tlela lana yo timhaka cha hey guys mi rating out of 10 mi rating out of 10 na ku ni hlekini xikarhi lexi voice aware okay you're right ya hi mhaka swa ku hlekile a xikarhi nyana mara yo hayi wa yi kuma 8 nga dyi nyama wa yi kuma 8 a ri te languta khamera hi leswaku langute masayitini leswi i fane languta laha va ku vona laha i nga hlekeleli why loko na ha khoma hlekeleli angry na yena angry yo munhu fana ku hata laha ni nga ta na yini ma yo hayi god
Hawu. Oh, sorry. 5, 5, 4, 3, 2, 1. Mara baby he. Inte la ku dya laniwani a swi na ni phamelani swakudya swa kona laniwani. I la ni dya yini me? Mara i khale ni twa ndlala muzi. Ni fanele ni endlisa kuyini sweswi nyana? Byela mina ni endlisa kuyini? Yeah? Hayi, mina ngihlala le khale sukusela tolo no hasena ndyanga. Tolo mi endle tani ku he mi vuswa bya mina ni fanele ni dya ka 2. Ni dya ka 2 hi siku. Kusuka xava mi swakudya laniwani. Lo xava mpupu, lo xava xixevo, lo xava swakudya hinkwaswo. Mali a ni ku cheleli mali. Hayi, i nge ni dyisi hi nkarhi lowu na ni fanele ni dya ka 3 hi siku. N'wanuna la mutini mina laniwani he. Ni nga ni endli mina sweswo he. Ene timpahla ta mina ti mbalaka lana a nyiwi. Kasi hi lwela yini la mutini? Awu a yini okay i la byela mina la yini mali ya mina ya malovola ni nga yisa le ka mamazala leyi hinkwayo yo famba la ka mina laniwani a ni swi tisi swa ku la ni endla yini hayi nge ni endli mina sweswo hi tolo no haseni ni vona i dyela epanini me swakudya a byi va ni hlekisa he Guys, itabiwa. Guys. Hey, Bill. I think I'm sexy away. So yeah, men get right and get right. One right time of it. 9, babe. 9. Yeah. Men get right. I think 6. Why? Cause la I'm sexy. Say, someone unbelievable na won't get sexy. Na action yami ay nga. Ano ko kukhanda. I know like sexy. And mesen paisa away guys pala la problem na shibon na sa nambona lo kahle kahle la so na problem le mare. Otherwise. Marangane bisutwi. Yeah. If I was nga vulavulela hansi ngopfu. Kwatini. Kwatini. Na mina mara ni kwatini musi. Leyo ya Very head office. Okay. So guys, rala ku mi byela la munhu un'we ta kheta ka 5 since swilo leswi 5 ya swona. So loko phinda xin'we u ta va ri lucky u ta va avoid xin'wana swa ku taniya. So sweswinyana a kheti ka 1-1. So ya selele ka 4-4. Yeah. Are you ready? Yes. Zaka. Are you sure? Are you sure? Baby. Happy! Yeah. Hey! The easiest one. Marikatik. Are you guys ready? 5, 4, 3, 2, 1. Go! Watasiyana ni a swi rhandza loko fika la i xavela na tintangu letiya wena ende tintangu letiya ni yo ni ku dya swa mapele ende wa ta ku yini ni tiphenti letiya i nga fika la etilanga letiya a ni rhandza ngo tona wata ende ni rhandzingo leya ya pinki liyani baby mara wata a wu swi twisisi ende loko fika layana ni loko u ni xavela i ni langisa ku u teka yini teka KFC ni teka yini a ta laya ni twa nga ri misava wena wa swi twisisi ende loko ni fika layana ni va byelini vanhwanyana laviya ku mi nga wari baby i ta fika layani a ni xavela swilo leswi i ni swi lavaka ende baby hakunene ni a fika a xava swona leswi mehe a ni lavaka swona ende a ni tsakile mata vanhu lavaya va laya mavhengeleni va ni langutisa ende sesi lawa ni ku hala nambokana va ende ni nge ze ni va landzelelini mina ni endla ni nga endla leswi mi lavaka swona ni nga jampa laya ni ri ku cinacineni Baby. Istori swa wena xi hlangani. Wa lehisa le mavhengeleni tsakisa hi swa ku xavela leswi tintangu etiphenti ti-KFC na hlamala se i khoma pheti jikijiki se i KFC. a ni tsakile ka baby loko munhu a tsakile Mara a wu pfa u hleka. a ni tsakile Hayi we sa u hlekisa hi swa ku u le ku-acting a wu nga hlekisa swa ku u tsaka. i ku khane ri ku hlekeni ni tsakile Ku na ku tsaka ku na ku hleka. Wa u swa u ri ku hlekeni a ngo tsaka. okay baby ni nge acting i happy ni ri ku riveni A ni te u rila me tsaka mara okay it's fine. A ni ri rila. Okay it's fine. I rate myself 10. It's fine guys. Swin'wana swi nga hlanganyana kahle ni Leswi swa nga kona nyika 8.5. Ah! Xitori xa wena a xi mara se loko munhu a ni tsakile a ni a xi hlangani xitori.
hayi ku a xi hlangani xitori leswi a vulavulaka na n'wuma swi loko lo ti tsakelini na mina ni tsakini laya xaveli na okay xave tiphenti kwalaho ka ta tiphenti pinki ya pinki ya pinki ni vona nga ke kwata yo yi nga ngcono happy ku yi njhani hayi great eswiphephana leswi a swi twakali he u va ku swi twa yini swi lava swi lava ti-colour box sad sad ya yelana nyana english guy guys okay na hleketa ku fa vulavula yini fane jima ka okay afamke 5 4 3 2 1 go mi ka bibi wa tewa a vanhu lava he le ntirhweni ni tirhaka ko loko ni endla lexi va ra hi swona ni endla lexi na swona hi swona swa ku va lava ni endla yini ni nga ha swi tivi ni ri ni khoma lexi hi swona ni khoma lexi na swona hi swona swa ku va a ndza ha tivi ta mina ka bibi swa antswa ni tshika ntirho wa swi nga mana hi nga dyi once ni ta swi endlisa ku yini a ni lavi ni ta maketa mintirho hi ta vona ku hi ta endlisa ku yini sweswinyana hi to pfa hi famba hi ya xa matamatisi hi vona ku endleka yini sweswinyana a ni nge swi koti a ni nge swi koti ya khongela a swi maki swona kasi swi lava yini ta ze ni ya tin'angeni phela hi kumbe ti ta tirha nyana to a ni tivi ni endlisa ku yini a nga swi twisisi ka baby he xin'wana na xin'wana endleka xo va ri xi wrong ni a ni khomi wa tsundzuka nkarhi a wu ni khomile laniwani i nga hlela ku ni hlambisa ku ni chelela mati yo hlamba ni va ni fika late le na sorry guys mara swi nga timango guys aku tinggalin tala sorry guys ku na kun'wana ni nga tsemeka nyana ku na mic leyi a yi ri off a hi le bed a yi swi chajisanga swilo leswiwani so hayi kumbe mi ta va mi hi twile swin'wana kwalaha kumbe njhani so that's why distracted kuna mina switori na i na switori mara a nga ni byeli switori swa yini kasi a yo actor laniwani a yi ntiyiso hayi a ni ri swona hayi a ni loko swi nga hlangani se yi kwatini ho dlamba kun'wana na kun'wana langutani mi za mi fika na le tinganjeni okay guys 2 sweswinyana se kusele ka 3 mi rate la ka ti-comment guys ku hi man over man ka Gideon over man the Tama over man are you ready yeah to win ishas achuan kasi wa Shit, fanele hey angry rajibumi ano talking about man ka nang man okay guys insane okay guys ay ndala imen ulang act nakushek naranga oh okay ano kumusola act anen fanele basta watch na an guys angry this one alright 5 4 3 maybe fasting go flat 5 4 3 2 1 ngaga ingafambi siku lera ifamba insiya lawani tshama ni ri nexe lawani vusiku hinkwabyo i fambini ene mina swi ni khomanga kahle swilo leswiya i fambe i ya ntirhweni loko u vuya ntirhweni i suka lawani i famba i ni siya kwala ni ku vuya i nga vuyi and then loko ni ku foyinela i nga khomi na foni ya wena and then a ni kwati ni ri la ni vumbuluka na le bedweni ni twa ni nga ha swi tivi swa ku mi ni fanele ni endla yini wa hleka baby because ni fanele ni endla yini and then loko ni ku foyinela and then a wa ha khomi na foni ya wena loko ni ku foyinela futhi a wu khomi loko ni ku vutisa ku ri he foni ya wena a yi ri ku chajeni he a hele battery ni twa ni nga swi twisisi ka mi pandza leyi tlakuka ni twa i nga ri ni koteka kololowani emahlweni manro ni twa ni nga swi twisisi and then loko ni phinda futhi ni ku fonela i khoma i ku baby and then jikijiki jikijiki na fona futhi na ku lavalava na u tlhela ku hleka mina vhele ni tshiki boha ni hleka baby
I tla Loko kuhleka. uhleka at least na Awuhleki u la ku phosaphosa u vone mission. Hleka u qhubeka emahlweni. A ni ropa guys luyani, wa ni ropa. Me ni hleka na ku ni le ku fambeni ni ta cincacinca ku hava. Mara otherwise hey gungulelile esitini. Mara ni fambe ni nga vuyi. Hey, hala. U ti nyika mali u ti rate out of 10. Out of 10 u ti rate mali. 100 loko wa uhleki 6. Okay. na me ni phazamisa a wa hleka. Okay, Ene me ni ri leti twa ni rate hleka. tingani na ku hleka ka mina eka yona? Hi ku a ni ku byerile last leswaku u nga hleki ni ku nyika 4. Hi hlekile mara loko vo a hi vulavulanga so a ni ta ku nyika ya maybe 7. Ma hi se hi vulavulile leswaku a ku 7 hlekiwi. guys. Ni futhi a ni fanele ku nyika 3. Nyiki 1. Gezi ri fambile. Hey Gezi ri guys, fambile. so na problem ya ku gezi no ri fambile so but then stopwatch. Dava ya nga ri na stopwatch laniwani. So Hi nga tirhisa foni se tala. tirhisa phone set Ya for 1 minute. because hi na smartphone yin'we ntsena laniwani so endla Xiporporo. hi na smartphone yin'we laniwani so lani a hi tirhisa xin'wana xi tirhisa gezi wa so so loko xi tirhisa gezi xilo lexiwani loko famba gezi na xo xo vhe xi famba xi ku buta so yeah so sweswinyana hi ta endla hi ta seta alarm 60 seconds. yeah so ku fanele u seta kwalano so yeah guys me tani sweswinyana a wu endla ka vu 3 a wu endla ka vu 3 wa sweswinyana Ya, ku ri ka 3. u ta kota ku vona yini Hi ta kota ku vona nkarhi. Kutani endhawini tani ri busy na ku seta ti-alarm. laha u seta alarm ntsena laha u byi vona nkarhi wo u seta 60 seconds minute ntsena Minute. a swa ha la u vona nchumu so yeah guys yi te tani mhaka koho sweswinyana ku kheta mena Ya kheta wu. process leyi nga ku ta va se yi lehile Yi ta va yi lehile. hi ta hi bola game leyi se yi ta endla hi bola seta phela sete A ni se seta. seta phela wo setelela kwalano loko se u fika laha u yima Loko u fika ka yini? la ka ku seta ka ku ba swa ku yi start A ta ku se na problem ya ku yini? Wabo sweswiwani let's say hi ta seta ya 3 past and they already 2 past. 60 seconds liya yi ta va yi rhumberile. a nge khotlotsi vhela yi na problem okay guys sweswinyana so hi ta swi tirhisa xipolupolu cause foni a hi na yona so swi ta hi tikela nyana a hi nge bi ti-minutes letiya hi lavaka to straight ne so yeah kambe hi la ka nga ku sweswi hi la ka nga ku sweswi Ya ka 3 wena. Mentally wa robela lo. rhubela yini ka 3 a ni a wu ni byela swa ku teka Tag. Sad guys. ni karhele hi ku kwata hi Kwata kwalano. a ku tsakanyi a ni fi ni tsakanyana ni A ku tsakile. Loko Ni ku sungule 5 nkarhi. past wa sungula. u yi famba hi nkarhi mu u sete 6 A ni setangi 6 loko ku 5 past u ta sungula then loko ku 6 ni ta yi vona. ya loko se swi ta va swi lehile muze swa ha tsakisi kahle me ni tiva u sete 5 okay sweswi swi nga se 5 swilo swa kona a swi fambi kahle a ni tivi ku swi lava yini swa vavasati swa swilungi loko ni teka leswa ala ni teka leswa ala a ni tivi ku ni ta fambisa ku yini sweswinyana vavasati lava makisona komba ni pfuna na khongela kahle kahle ni kombela ni pfuna a ni tivi ku ni fanele swi endlisa ku yini a va twi a ni tivi ku endleka yini la tindlwini ta vona lexin'wana xa ha ku endla yini sweswinyana la lowun'wana sweswi wa ha ku khwiva khwiri lowun'wana sweswinyana i dye malama hinkwayo ni nga ha swi tivi leswaku ni fanele ni teka wini hi wini wa straight way ni fanele ni teka yena
lowun'wani i khoma lexi a tshika lowun'wani i khoma lexi a tshika kasi kahle wa kahle hi wini a va ku na munhu wa kahle malume n'wi byeleni malume wansati wa kahle hi wini ni ti endlela njhani hi malume wansati ni fanele ni ti endlela njhani hi ku wa swi vona na ku swa ku leri dabadaba leriwani leriwani loko ri famba hala loko u ya kwihi loko ni ya muchongoleni ri famba na mina so heli yo guys I know sweswinyana game leyi bora hi mhaka ya gezi mara for sure hi ta tlhe hi phinda loko swi leswaku ma lava hi tlhe hi ringeta futhi hi nga tlhe hi tshuna hi next week or next week hi ta vona ku endlisa ku yini mara so far se hi ta va hi phusha hi nkarhi nyana mara n'we la screenini brand cause ta va hi mi fakela stopwatch xa n'wina ivi langutale woni langa ende loko 7% na mi languta le kheta i xexi set nkarhi mi ku kwata a nga tlhela u kheta xin'wana nga ku right 7 pass sungula leswi swona mutini lowani hinkwavo loko ni pfuka nampundzu va langutisa hi matihlo and then ni twa ni nga swi twisisi exikolweni loko ni vulavula na vona a va ni hlamuli kahle loko se mina ni sungula ku hlantswa tipleti va fika va teketa tipleti letiya va ti tirhiselela hinkwato loko ni va vutisa ku why mi endla swilo leswi va ku he no twa nga ni movheni ti fambela ti hela ka hina ka hina va ni hlongola mi ya ni swi rhandza leswiwani va ni endlaka swona swa mampela and then tolovela ni va byele ku ri va te ni va luka and then loko ni va luka loko ni heta ku va luka vo va tlhantlha misisi leyiwani sikoni wa mina mi ya va kahle and then ni va byele ku ri mina a ni swi rhandzi ku xanisiwa va yisa mahlweni no ni xanisa ende loko ni va byela ku mina na xibelani xitsonga va ri hehe a wu ya kwihi loko ni ku ni ya ka hina va ri he a wu fanelangi u papa se mi a ni swa ku va fanele ni endla yini kahlekahle mina mutini lowuwani mi kahlekahle a ni swi tivi na leyi wanuna wa mina loko ni n'wi byela ye u yima na vona a rhaya bakita yaleya se nuna wa mina yi chayile yi nga ze yi phazava topic yako ya vukati ntsena a ku nga kun'wana mamazala babazala vukati mina sungula ku vulavula leswaku it's fine se nga ku bela na untswaka a wu sunguli mara njhani kahle a hi sunguli ni khale hi kha hi vulavula hi swona guys no kwata ni kasi a ho tlanga u actor yo actor phela mari hayi ngo se u tsokela nyana hey nuna loyiwani hey personal babe and nika 8 out of 10 yi vulavula ene swilo Steve swani swani mi fanele vulavula njhani angry yo sungula mi tshami ni tile kwata okay kwata angry babe swilo swa ku a swi endli ni te ni pfula YouTube sweswinyana laniwani va yisa lava le ku languteni mara va le ku layikeni sweswinyana laniwani kasi mi la ni endlisa ku yini a mi comment a mi endli nchumu laniwani loko hi endla tivhidiyo laniwani hi kha hi endlela n'wina mara swin'wana sweswinyana futhi mi ni tsundzuxa philani loko mi endla swona ni ta kota bya philani namuntlha kumbe ni delete na mina swa varindi swa ma YouTube ni fana na philani a nga delete Facebook ni ta delete phela mina laniwani guys mbo subscribe kwala ni mi like mi tlhela mi share mi comment hi a nge manyana okay ni man kwatisa futhi laniwani loko nga sina like kwalano yi nga sina share i ta ni tiva kahle phela mina ni nge tshami endla swilo leswiwani ni dya nkarhi wa mina sweswinyana la a ni fanele ni ri dyeni ni twa ndlala ni nga kohi sweswinyana a ni twa ndlala yin'wana mara ni busy na n'wina no tlanga guys no bula guys hey mbalekele hey sisakwa kani sokoleliwa bula hina na no tlangela guys la yo actor laniwani yo actor na philani a swi teki kahle shout out to Philani guys hey Joku rhandza ngopfu ve a nga vulavuli yo tshama na n'wi tela magagazi tisa phone tisa maphela se loko yi kuma u sungula loko kuma 11 okay chumbu
Hey. Happy. Yeah, take it now. Hey, look again. Hey, pen Okay, so guys, baby, Na happy. Mativa min futhi ni swi rhandza ngopfu mina leswi ni hlanganaka na swona laha patwini lawani loko ni famba va ta va ta va ta va ni tsakisa ngopfu va ta van'wani va ku van'wani va tlhela va nyikana swilo ku na van'wani siku rin'wana i nyike present yin'wana van'wani va ni sendela timali mina kahle kahle ni yo za ni krema account number ya mina hi hloko na n'wi loko mina mani ni ngo vhe ni mi sendela yo kumbe mi ni chanela mali eka mi nga ni kuma ni hahini jampani ya le moyeni le mi vona mi ni ri one kahle kahle va n'wina va n'wina ni tsakisa n'wina matana loko ya makulela leyi navulela ya xaxiko loko ni fika laha ta fika ni kuma vanhu vo va vhe va saka na swi va endlaka swona n'wino va vhe va languta mina se loko ni famba ni nga ri na bibi u kwihi munhawe u kwihi munhu hayi u kona rekisa nyana biba swina Ni ta byela se swi helile. Wawa leswi dyisaka hi yena. U fanele u byela hi mehe. Mara no bihi. babe U baka vungaki la? Ka 5. L4 Ka 4. Yes, ska sa heti. hey relaxa nyana kona Ai, meni karhele ku kwata ye. ya ku ri sweswi Hayi, ni la ku rila he. guys a ku na munhu wo langa cry or confused nyana Ni la ku rila. angry Hey. angry Ni guys dumo kwata he. u tshama u kwatile Xi nga ta maketela sweswi nyana ta tlhela ni kwata. That's it. I fanele yi tambela munhu wa guys ku ri munhu la. Babe, loko u 13 wa sungula ku vulavula. A swi kahle leswi swi endlaka. U ta tshama la ni phela ka ha voni laha. Guys, nkoka. I ku njhani na mi voni. Babe, mara nga nga chumi lawani. Se ni fanele nga humesi moya. Hayi. Ya ta vulavula. Munhu wa kona ni n'wi twisise wa ha ku hete khipa video sweswinyana a ku loko ku ri na munhu wa wena ni fanele u tambelana mitambelana mara sweswinyana loko ntambu wa baleka i fanele a yi dzaha na ye mitambo leyiwani a tshama lani wani sweswi i ti pfala tinhompfu hi fanele hi tshamisa ku yini na mutini ni byeleni byelani mehe cause me ni tiva swa ku loko u ri na munhu wa wena loko mitambelana i fanele a dzaha mitambo leyi mara hi sweswinyana se wa famba se hi huma le ka tikhamera laniwani hi fanele hi hanyisa ku yini byelani mehe i nga kha i hleka futhi i vona nga ku swa hlekisa swilo leswiwani ni ta ze ni fa na kameka laniwani hi timhaka ta yena a ndza ha tivi ku ni fanele ku yini kumbe leswi nga vona ni na hlimbeka bebe ni kombela ni kela mati ni ta phuza ni n'wi rhuma mati a nga lavi sweswinyana ni fanele swi endlisa ku yini ni aki mati a ni keli mati naswona still a nga lavi bebi ni le ku hlimbekeni kumbe la ni ze ni fa ni swi vone khale swa ku vhela lava ndi fa vhele that's why a nga lavi na ku nyikela mati ni to tlimbeka ni ta ku yini Ximbeka ka miyela va famba hi feriwanga swa hlupha swilo leswi guys kuna ni tshama a kwatile swi hlupha la kambe xitori kahle kahle loko kumbe va ku teleni xitori swa ku fanele u khoma swa mara loko u khome platform wa yi khoma nyana guys nga ka ngo langa cry guys ene cry ni la ku vona mihloti yi huma na ku yi vona yi huma mihloti langutali va kra ya wa yi tlakukile hi mehe kasi kumbe yo langutali na munhu a fonaka ya ha ri teke ifundi a yi fakanga maketera okay loko ya ha ri tekeni it's fine alright guys sorry ni so a yi phazamisanyana hi a ku ri na swin'wana swi nga hi disturb namuntlha vanhu lava busy na yena va le ku hi disturbeni video ya ku a ni tivi swa ku va la yi endlakisa ku yini mara ya sweswinyana hi ba one more last time baby yo hetelela ni langutali nga ni vekele ku rila ka wena a ni ku vekeli ku rila ka mina a ni zanga ni khoma nchumu nga la ku nga ku rili kume ni ku khitile ku rila happy a wu lavi ku cinca wena fanele cinca ndazani rila a nga wu rila mini ya mihloti yo wisa mihloti ya miya lembe leri yi helini sungula ke ni ta sungula loko ku 17 sungula it's fine it's fine than pimela okay okay guys ilange happy ta tshama ri happy i munhu happy vito ra se happy kusukela namuntlha ani mi happy mina your nickname is happy so guys ta va ri happy tani gift
kusukela kepe cry na Confused, na I need confuse that. ngakhetwa A swi lavi sweswo confuse mara ngakhetwa mata ni senderiwe message hi swin'wana ni a ku he u lava ni ta n'wi vona hala and then i ta tlhela a ni nyika na mali yin'wana loko ni fika halaya cause u ni kumele xintirhwana mhaka loko ni fika lahaya nani u fike a nyika mali yin'wana u nyike ma 10,000 ka mali liya hi ku mi vhele a ni kahle kahle la swa ku no teka 8,000 nyika baby tsale na 2,000 2,000 liya no famba na yona a ni nyike baby 8,000 fika laha vhengeleni a ni fika ni ku ni lava ku xavaxava ni nga ha xavi no mani ya ka vhengele rin'wana loko ku tlula no hlangana na boti van'wana va ku njhani ka sesi loko va ku njhani ka sesi loko ni ku exikhwameni no kuma ku se ni na madimali ma tala hi mhaka ku ni va hlambile bebi na ngi fanele bebe mali liya u yi tirhiseni a ku yeve va n'wi khutuzile mata heyi ni ku a wu nga wa rimela na vhele ku sendela 20,000 i kuma ku relax baby se bebi loyani a ku hayi sesi lowa ni nga ri wa ntolovela lowa bebi u nga wari mali yi kona lahawani and then vheta ni ku fika laha kaya ni ku ni twisisi luya ni ku wa ta ku yini a na ha la ntirho lowuya ni vheni ya ka munhu wa mina loko ni fika le ni fika na madimali bebi a tsaka wina a tsaka hi tsaka kwini hi hlekelela hi kha hi tsaka na bebi hi huma vacation a hi ya Durban na bebi and then loko hi fika Durban hi vhe hi ya Cape Town kota a hi tsakile mina loko hi fika laha Cape Town hi teka ti-picture mi nga wari guys ti-picture letiyani mi ta ti vona and then loko hi fika lahayani hi teka a hi dya swakudya swa kahle ti-seafood swin'wana a hi swi tivi swa mikolobyana swin'wana mhata heyo hi dye nsuku leriyani ni vhe ni swi twa swa ku ya mina bebi a ni hi rhandza ngopfu swilo ko ku ri a hi na mali mhata loko hi heta ni lahayani hi loko hi ri ndleleni ya ku vuya hi hlangane na ve ri mani biya hi phakati a hi vutisa ku hi ya ku and then hi vula ku hi ya Mpumalanga a vo Mpumalanga a ku ku nga maxaka ma yena a vhe a hi tlhava hi 1,000 and then guys a na lora ta famba hi ye Durban hi nga yanga hi se hi tekeni ti-picture it's fine Durban yo mara ni nyike mali munhu wa mina guys ku ri swa ka ni teki kahle enhlokweni a tele mi n'wi twile guys swa ku ma ti teki kahle ni teka 8,000 ni ka beli love a nga swi teki personal hawu wala wani ivi loko ni vulavula mihleketa a hi zi hi hlekete vhi hi famba straight yo huwa a nga ri we swi teka personal swa ni bela kasi why nga ku hi la ni teka cry hayi loko rila mi hayi guys hayi yo cry setelela okay it's fine okay it's fine the act you're 19 no ku 20 hayi ni sungula hi 19 19 mini hete 19 20 20 bese ufike ka 20 mina ni byela mani mina ni byela mani se la sa tlhela yanga leswaku ni fanele ni swi من زمان بنسوق من أملانا زوق أصبح فانا بس نفهم شو نسوي بس نسوي Medioca. Yo! Yo, me. One I saw real. So, ngareka de. Out of 10. Out of 10, guys. Rate me out of 10. Over 10 minus. Guys, thinking of baby looks and so say about emotional. My thing, I jinkari guys. So, yeah.
kensile ku va na hina At least namuntlha. try for me when you Okay, wo ringete ku rila ke. Act cry. Mi or kanjani guys? Okay. Kwala nga ta byela ku it's fine. Ami nga mati. Futhi nga ti. Se. Can vulavula. Okay. Okay, mina ku ndzi na bebe wa tsaka masiku. I was not so good. Wait, second, mina nga hlekeni. Okay, sorry. Okay. Awu hleketa eka siwe. And look at that. Awu hleketa loko zone. The real. Babe. Na ku rela ni. Guys, go comment mina eka mi share mi tsaki mi tsakisile play. N'we bya swa ki tlhe hi phinda kahle hi ba proper grand cause sweswinyana hi bayiseni ni hi gezi rate stable sa nayo hi endlile so loko ma ha yi lava kahle ya grand yin'wana mi ngo hi byela swa ka kumbe mi suggest swin'wana swa ku ngo actor swa so na so na so na so na so mi ngo hi byela ku hi faka no ya so na so na so na so anyway before hi dya nkarhi a wu ri na mabele famba hi ndlela leyi. Well, guys, subscribe, like, share. Munhu a mi rilini, guys. Ni rilela n'wina guys. Baby. I'm here for you, Valungu. It's a big allergy.